ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарон, модарон ва хоҳарони азиз, умедворам ки ҳаматон саломат ҳастен, бардам ҳастен. хуш омаден ба канали Kazan TJ. амир хан, якум лайк. Салом алайкум. Ва алайкум салом. Ва алайкум салом. Сози акаи амир хан ансорӣ, саломатиякат хубай? Кору боракот хубай? Зиндагиякот хубай? амир хан, шумо клип надорен? Шумода клип додан дар кор. алҳамдулиллоҳ, нағз, раҳмат. Акаҷон, шумо хуб ҳастед? Шукронаи Аллоҳ меша. Шукронаи Аллоҳ. ассалому алайкум. Ва алайкум салом ва раҳматуллоҳ. Сози қудо, саломатит хубай? Акаи раис созай тинҷа. Шукронаи Аллоҳ, шукронаи Аллоҳ хубум. Ҳама тарафа созум. Бародарои азиз, ҳамин барои канали апаи Kazan-да ки ворид шуден, лайка дареғ надорен, лайкҳоро зер кинен. Бародарои азиз, дар инҷа лайк монда ман гап мезанам. Бародарои азиз, вақте ки вориди канали Ҳунар ва табиат шуден, дар онҷа лайк лозим нестай, ихтиёрия. Бародарои азиз, дар инҷа ман ҳар яктаи шуморо хоҳиш мекунам ки лайкҳоро зер кинен. дареғ надорен, барои апаи Kazan лайка зер кардан гирен. узри зиёд
салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бардораи азиз, узри зиёд суҳбати телефонӣ доштум. Барои ҳамин звука кишта будум. Хуш омадин ҳама каса. 6 нафаре пахши мустақимда, ҳама каса хуш омадин. Тагакай Абдулло хуш омадӣ. Так Басир хуш омадин. Ҳама каса. Акай админ салом. Ва алайкум салом. Апа созен тинҷен, саломатитон хубай? Кору буракотон хубай? Зиндагиякотон хубай? Курган хуш омаде бардори азиз. Курган теҷе. Бачаи қадар силкаро димидардума кардӣ. Як силката як ташамон хеле рава болотар рава болотар рава, баъд як дигаша монохӣ. Хеле дур дароз силкара мемонӣ, хирда залал мекуна, баъд рӯзеш мешава ки силка монда, наметавонӣ силкаи каналта. кӯшиш кун реклама кам кун, мисол силкаи ҳамучита беҳтарин мешава. Як тамон хеле боло рава, одам кам аёли, мисол хеле боло рава, бо яктаи дига мон, мисол. Чихели Басир 91 мега ки эфирот гизалагӣ шудест. Админ чанд каса. эфири хубае, некем ворид шаванд, фикр ақидаи хубшона гап зананд. Ҳастанд нафаре ки ворид мешанд, забони худшона идора карда наметавонанд, дар бораи чӣ мавзӯъҳои дига суҳбат мекунанд. Некем ҳамин чӣ дар кора ки вақте ки забони худшона идора карда наметавонанд, вориди барнома мешанд, баъд ай тут неу аҳе тори бед сар мекунанд, ай тори бед тут хурда мехаманд. Баъд бале, нафаре ки мисол ворид шаванд, суҳбати хуб кунанд дар ҷиҳати таълиму тарбият, дар ҷиҳати мисол пешравӣ кардан, дар ҷиҳати ҳурмату эҳтиром, ана ин гуна чизоро фаҳмонанд ки бародаро, мисол модаро, хоҳаро, наврасо шояд ворид шаванд, гӯш кунанд, тамошо кунанд, мисол як ши ба худшона мегиранд, бо беҳтар мешавад. лекин аксариятш ворид меша, авсони деви хулиганда нақл мекунанд. шаш нафаре хуш омаде бардораи азиз. Фахриддин иқа гапои ман кӯшиш мекунам ки ҳами хеле гапоро назана. охи дига бародарое ки ворид мешанд, даҳани ҳамон каса мекобанд. Агар не ҳами адвақта ман мисол ваъда карда ки ман сухани қабеҳ намегӯм. Вақте ки ду кас қатъи ҳамсӯҳбат шудак, вай серавно ҳами чихе фаҳмонум ман шумора. ҳамун нафаре ки одат кардагиай наметона ҳами чӣ кара худша дошта наметона. барои ҳамин якум моҳ бояд забони худмона идора карда тонем. Вақте ки як ҷо ворид мешем ё ки қатъи як кас ҳамсӯҳбат мешем, кӯшиши ғайрат кунем ки забонмона идора карда тонем. Забона ки идора ки накардӣ, баъд як кас ҳақорату дашно мекунӣ, баъд қатъи як нафар ҷанг мешӣ. баъд ина нигоҳ кунед, бародаро дар тиктоку дар ҳаму хибхобу ҳаму ворид шуда ҷанг мешанд, барои духтар ҷанг мешанд, барои ягон гапи қабеҳшон ҷанг мешанд. стрелка зада дар байни дурунои шаҳрҳои Русия якдигаршонро корча мезананд. бо биромада қисса мекунанд ки мо ҳами хеле кардем, рафтем якдигар моро корча задем. охир рӯтона сиёҳ ҳамин шумо борини корчазанонро ворид вақте ки ворид мешен, мисол шаҳри мардум, мисол шаҳри дига омадагин, шаҳри бегона омадагин, барои ризқу рӯзӣ омадагин, як кору фаъолияти хуб кунен, як коре кунен ки зиндагитонро пеш барен.
نه اینکه در آمده مثال تهدید یکدیگر کورچشپی یکدیگر در هر گوشه دنیا نمی خیلی کار کرده استن کی کرده است برادر توجیک خودش هم کار کرده است با برآمده در پخشای مستقیم چون قشته میکنن که ما هم خیلی کار کردیم. چی گپ های در افیر؟ هیچ گپ نیست. یا الله مهربون. یک نفر کی یارا بالا خوش اومدی اکای حسن جان خوش اومدی. همدردی ما رو قبول کنین اپا جون. میگه برادرای عزیز بسم الله الرحمن الرحیم دعا میکنیم در حق نفرایی که نزدیکاشون از دست دادگی هستن. یک دعای خیر میکنیم بس صحبت دوام میتیم. دعا میکنیم که کسایی که نزدیکاشون از دست دادگی هستن گذشتگیشون رحمت و مغفرت گردونه، گروهشون پر نور گردونه، روحشون از ما شاد گردونه، جاهاشون جنت الفردوس گردونه. دعا میکنیم که خداوند هر یکی ما و شما را به راه راست، به راه اهدنا الصراط المستقیم، به راه هدایت رهسپار گردونه. دعا میکنیم که نفرایی که فرزند ندارند خداوند صاحب فرزند صالح صالحه سالم نصیبشون داره. دعا میکنیم که نفرایی که طلب علم میکنن بر اونا موفقیت ها برباری ها خواهانیم تا یک کادر آینده دولت و ملت شوند. با برادرای مؤمن مسلمان و برادرای تاجیک به خلق تاجیک خدمت خشونه رسانند. دعا میکنیم که نفرایی که سفر دارند خداوند سفر سفید شونتیه، سفر بی خطر شونتیه، ساق آمدین به این غریبی برای یک برده نان یافتن. خداوند سلامت به دست پور به لب خنده به پیش خویش اقربا به پیش پدر و مادر به پیش زن فرزنداشون برگردونشون. دعا میکنیم که نفرایی که شوهر ندارند خداوند صاحب شوهری صالح گردونشون. نفرایی که زن ندارند خداوند صاحب زنی صالحه گردونشون. خدایا این جماعت را نگه دار از پریشانی که تو قادرترینی قادرانی در نگهبانی. نگاهی رحمتت یا رب به سوی این جماعت کن که هر وقت تو خواهی این جماعت را شفاعت کن. اللهم اغفر لی ولوالدی ولأستاذی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک مجیب دعوات و رافع درجات و منزل برکات و یا قاضی الحاجات برحمتک یا ارحم الراحمین. زنده باشین. هرچی آید بر سر فرزند آدم بگذرد. رو افتاده نشوین، زیق نشوین. خی اشکی آمد اشک ریزین، نمونین این خیل که در دلتون خودتون نقبین، اشکمونین ریزه نکیم. فقط در حقش دعاگو باشین. دوستای عزیز، کسایی که نزدیکاتون از دست دادگی هستین در حقشون دعاگو باشین. در حق پدر و مادر، در حق خویش اقربا، در حق برادرای مؤمن مسلمان، در حق غریبای دور از وطن، در حق همه برادرای مؤمن مسلمان دعاگو باشین. برادرای عزیز، برای که ما و شما با دعا می سبزیم انشاءالله. شاید دعای یک نفر ما رو خداوند اجابت میگردونه. خداوند
қабулш мекунам. Шояд апай охун хуш омаден. Шукронаи Аллоҳ хуб ҳастем. Шумо чӣ хелен? Хуб ҳастен? Саломатитон хубай? Зиндагиятон хубай? Якеро дӯст гуфтам, душманӣ кард. Якеро хуб гуфтам, манманӣ кард. Якеро оқилаш хондам, чун инсон дареғо мисли ҳайвон золимӣ кард. Якеро фикр кардам, дилсафед аст. Якеро фикр кардам, дилсафед аст. дарахти сояафкан ҳамчу бед аст. Надониста бигуфтам, дӯсти ҷонӣ дареғо ки ба некиҳо бадӣ кард. Якеро хондамаш ростгӯй, росткор. бароям аз ҳама дӯсти вафодор. нафаҳмидам ки будааст ӯ ҷафокор. чу рӯбоҳ ҳилагар дурӯягӣ кард. апай казан зинда бошӣ. ин шеърҳои шумо худтон нависонда будед, дар ман равон карда будед. ҳамун дар имо ҳамун шеърҳоро хондесам. апай казан то пои равон доред, сад шукри худо гӯед. то нимаи нон доред, сад шукри худо гӯед. аз ганҷи ҳама дунё болотару волотар, чун модари ҷон доред, сад шукри худо гӯед. зинда бошӣ апа. дар ҳаққи модарорам дуогӯ бошен. барои ғарибинам як шеър равон карда будааст апамон. эй ғарибӣ дар сафар ёрад худо. ҳар куҷо ҳастӣ нигаҳдорад худо. нест касе аз ҳоли зорат бохабар. дӯсти аз ҳолат хабардорад худо. гар нашуд осон корат, ғам махӯр. мушкил осон кун, ба ҳар корат худо. мушкил осон кун, ба ҳар корат худо. дар сарат ояд балое, хавф макун. аз балои бад паноҳ дорад худо. ҳамчу юсуф чоҳу зиндонат кунад. аз чаҳу зиндон ба тахт орад кунад. чун шуди бемори дарди бедаво, маъюси бемор шифокорад худо. эй саид, эй саид, домони худ покиза дор. рӯзи маҳшар ҳамхаридорад худо. зинда бошӣ апаи казан. зинда бошӣ бародарои азиз. ё аллоҳи меҳрибон. эй карочи удачи, удачи, удачи.
оиша теҷа хуш омаден. Так оиша теҷа ҳозир кликтон метем иншоаллоҳ ки навиштагии шумо чӣ шуд. Спам дарафт. Ман бо паказатиш кардам. инҷода бо шеър дар ватсап роӣ кардагия апай казан худовандо бигир дастам. гоҳе девонаву мастам, гоҳе дар ҳолати пастам, гоҳе бо ғусса пайвастам, худовандо бигир дастам. гоҳе доро гоҳе нодор, гоҳе чун гул гоҳе чун хор, гоҳе солим гоҳе бемор, худовандо бигир дастам. гоҳе дар зери боронам, гоҳе раҳдуру пазмонам, гоҳе омад ба лаб ҷонам, худовандо бигир дастам. зинда бошен. так хай шеърша хондагем, агар дар зиндагӣ хори ина хондагем ба фикри ман инша намехонам. намегии шеърша. ашки дил. салом алайкум. ва алайкум салом. хуш омаден. худо овозатон хаста набошад. зинда бошед. инаме хеле шеърҳои хубо нависен, роӣ кунед, ман пахшои мустақимда иншоаллоҳ мехонам. хай ҳамин шеъра хонум бо такроран ҳам шава. агар дар зиндагӣ хорӣ, агар ранҷуру беморӣ, агар дар зеру ғам борӣ, машав ғамгин, худо дорӣ. агар ҷони ҷавонат сӯхт, вуҷуду устухонат сӯхт, агар чӣ хонумонат сӯхт, машав ғамгин, худо дорӣ. агар рафт навҷавоният, нишоти зиндагоният, агар рафт ёри ҷоният, машав ғамгин, худо дорӣ. агар гашти дур аз модар, ҷудо аз хонаву аз дар, балое гар расад бар сар, машав ғамгин, худо дорӣ. қазокат гар ҷигарбандат, ҳаёт гар мекунад фандат, ҷигар хуну миёнбандат, машав ғамгин, худо дорӣ. агар чӣ хона вайронӣ, агар чӣ дида гирёнӣ, агар дар кунҷи зиндонӣ, машав ғамгин, худо дорӣ. агар рӯзи сиёҳ дорӣ, ҳазор фарёду оҳ дорӣ, бидон пушту паноҳ дорӣ, машав ғамгин, худо дорӣ. агар пои равон дорӣ, агар як пора нон дорӣ, намеёбад дилафгорӣ, машав ғамгин, худо дорӣ. агар дар зиндагӣ хорӣ, агар ранҷуру беморӣ, агар дар зеру ғам борӣ, машав ғамгин, худо дорӣ. зинда бошен бардори азиз, ғамгин нашавен, худо дорен. ҳаракат кунен, иншоаллоҳ баракатша Аллоҳ метиҳад. 7 нафаре хуш омаде бардори азиз. иҷа бояд шеър хонем дига. 9 нафар шуден. хуш омаден ҳамакаса. так Абдулло командир, хуш омаден ака.
ашки дил нависондаки спасибо для ключ. ҳама тарафа созен дӯстои азиз. 8 нафарам, 5 нафар не 8 нафарам ҳаминҷа суҳбат кардистем. 8 лайка аллакай зер кардиян. Раҳмати калом бародари азиз ки апаи казан тежера дастгирӣ мекунен. хай ай шеърои худмон ака мехонем. шеърои худмон навиштагиро хай ворид мешем ё мехонем. Так ина якчанд рӯз пеш 15 март нависондагӣ будам шеъра. мехонем иншоалло, хай гӯш кунем. ҷавонӣ меравад бедор бошед. ҷавонӣ меравад бедор бошед. намозро хондаву ҳушёр бошед. бигиред дур худро аз гуноҳе. ҷавонӣ меравад роҳи ба роҳе. сафед шудааст мӯи сар то ба ришат. ту ҳастӣ бо зане дар айшу ишрат. макун кори ҳаром мешӣ пушаймон. зи ту дур меравад ин ақлу имон. ҷавонӣ меравад кун тавба бар ӯ. туро ҷаннат барад ин тавбаи ту. зинда бошем. так дар бораи ватан як шеър нависондагиам. хонум дӯстои азиз ё ки на хонум? так намедонам ина кай нависондам, числаш номаълум ай. некем як рӯз навишта будамша. хон охир. так хай мебинем иҷа 8 нафаре шумо. так саломат бошен апаҷонам. акаи шодибой созӣ хубӣ корот хубай иншоалло. шукронаи алло. шукронаи алло. шумо чӣ хелен? созен тинҷен? саломатитон хубай? так ман ҳамаҷода медонам иҷода 8 нафар буден. як нафар гуфте сайхон. не барои як нафар намехонам. иҷода ҳамин як нафар тоҷик буда. бисёрен ҳамин як нафар гуфте сайхон.
ҳамеша соз бошед, ҳамеша сарбаланд бошед дӯстои азиз. бихом худо ду касида. охи 7 нафарен дӯстои азиз. 8 нафар шидем мана. Так. як мисра, ду мисра, се мисра, 4 мисра, 5 мисра, 6 мисра, 7, 8, 9. 9 мисра шеър. дар васфи модар шеър қироат кунед. ҳозир мехонем иншоаллоҳ. дар бораи ҳамо ватан гуфтем, так суруди ватан хоно. суруд неста. ака ҳамина худам пеши худам нависондагим, хай мехонам. Тоҷикистон зодгоҳи ман туӣ. тоҷикистон офтоби хушрӯӣ. тоҷикистон марз дорӣ афсарон, ҳифз мекунанд туро ин аскарон. тоҷикистон ту диёри чашмасор, кӯҳҳоят сарбаланду беканор. тоҷикистон зодгоҳи ман туӣ. тоҷикистон ту ба зебу хушрӯӣ. ин ҳами қабул дӯстои азиз. хай қофияш соз боша, ҳамиқа барои ватан ин якум шеърай нависондагиам. ҳоле иншоаллоҳ бо хуб карда дуру дароз менависонем. ин якум шеър. ман менависам, баланд хон мегӯям. гап неста. барои модар шеър хонем мегӯям. мана барои модар иншоаллоҳ ҳозир ворид мешем. агар шеърҳо боша сахранид бошанд мехонем. агар дарде кунад ҷонам, фақат модар месӯзад. агар хоре халад поям, фақат модар месӯзад. так скриншот. рост мегӣ. апаи лола малинови рост мегию. некем шукронаи аллоҳро мекунем. шукронаи аллоҳро мекунем. рӯз то рӯз иншоаллоҳ хуб мешавад. иншоаллоҳ ҳамаш хуб мешавад. фақат дуогӯ бошен. ҳамаш хуб мешавад. ношукрӣ намекунем. шукронаи аллоҳро мекунем. ҳами дуо мекунем ки худованд ҳамаи мову шуморо аз ҷумлаи бандагони шукркунанда ва зикркунанда қарор диҳад. вақте ки шукр кардему зикри аллоҳро кардем, ҳаракат кардем, баракаташ иншоаллоҳ дар дасти аллоҳ аст. ноумед набошед. ҳеҷ вақт ноумед набошед. ҳамаш хуб мешавад. ҳамаш иншоаллоҳ хуб мешавад. ҳами беҳуда гуфтагӣ нестиянд ки поёни шаби сиёҳ сафед аст. фақат шукронаи аллоҳа кунед. дар рӯи ҷаҳонему надонем ҷаҳон чист. дар рӯи ҷаҳонему надонем ҷаҳон чист. фарзанди замонему надонем замон чист. то пир нагардем надонем ҷавонӣ. то барг нарезем надонем хазон чист. ношукрии мо дар намаки умр зиёд аст. ношукрии мо дар намаки умр зиёд аст. то ҷон набарорем
надонем ки ҷон чист. ношукрӣ мекунем бардорои азиз, дар намаки умр зиёд ҳай ношукрии мо, то ҷон набурорем, намедонем ки ҷон чияй. дар рӯи ҷаҳонему, надонем ҷаҳон чист. фарзанди замонему, надонем замон чист. то пир нагардем, надонем ҷавонӣ. пир ки гаштем, баъд фикри ҷавонира мекунем ки ҳа мо ҷавон будему. нафарое ки ҳастанд ки пир мешанд, баъд ақлшон дар саршон мезанад, баъд ибодати аллоҳро пеша мегиранд. баъд то пир нагардем, надонем ҷавонӣ. ҷавониро ба хиёлмон намебиёрем ки мо ҷавон будем, қуввату қуввати зиёд доштем, ибодати аллоҳа накардем, ана акнун пир шудем, хеставу шишта наметонем, лекин ақлмон дар сармон задай. барои ҳамин ина дониста гирӣ бародарои азиз ки аллоҳ меҳрубонай, аллоҳ қодиртарини қодиронай, аллоҳ бахшандаҳай, аллоҳ беҳтарини беҳтаринҳо шафоатгарай. аллоҳ афв мекунад ҳамаи гуноҳҳои мову шуморо. оне ки хубуш ки гуноҳро накунем, гуноҳу маъсията накунем, беҳтарина беҳтаринош мешавад. ман инҷа як шеър нависондам, намедонам хай мехонум. агар писандтон биёд барои намедонам дар комментарие кадом апае ки ё ки суманак пухтеса буданд, тако суманак пазӣ будай, ман ҳамин шеъра нависондам дар навори кадом канале. мехонум, гӯш кунед. дасти модар лаззаташ ҷонона аст. меҳри модар бо дуо шукрона аст. дӯстдориаш бикун ҳар субҳу шом, бӯи хушрӯяш биёяд дар машом. модарам, эй модари ҷононаам, бо падар ҳастӣ, бо падар ҳастед сутуни хонаам. бо эҳтиром, ҳунар ва табиат. намедонам дар канали кадоме нависондам. так айсар мехонумша, гӯш кунед бародарои азиз. дасти модар лаззаташ ҷонона аст. так меҳри модар бо дуо шукрона аст. дӯстдориаш бикун ҳар субҳу шом, бӯи хушрӯяш биёяд дар машом. модарам, эй модари ҷононаам, бо падар ҳастед сутуни хонаам. падару модара дӯстои азиз, ҳурмату эҳтиром кунед. як нафас дӯсти азиз, хуш омадед. хуш омадед дӯстои азиз, ҳама каса хуш омадед. 7 нафарен. овозаи акаи шодибек шинавидум омаду. зинда бошӣ акаи ки ҳасанҷон. инҷа як шеър нависондам, намедонам дар канали кияй. хурсанд бигард ки дар барат модар ҳаст. оғӯш бигир, бибус ӯро зи кафи даст. так хурсандӣ зиндагӣ меҳри модар, шукрона бикун, ӯро нигаҳ дор дар бар. ҳурмату эҳтиром кунед модаротонро дӯстои азиз. ман худам ҳайрон мешум, ҳамин шеърро дар куҷо нависонам, пахшои мустақими ҳамин одамо ворид мешум, ҳамин дӯстонмонро ворид мешум, ҳамҷода менависонам, баъд скрин карда мегирам, баъд нигоҳ мекунам ки худам нависондагӣ ҳамина, ҳайрон мешум дӯстои азиз. так сиҳату саломат бошед бародарон. зинда бошед акае ки ҳасанҷон.
اینجا یک شعر دیگه نوشتم نمیدونم در کانالی که در جوانی تا به پیری حرمت مادر بکن. او تو را آورد به دنیا دست و پا پر لخت خون. او تو را آورد به دنیا دست و پا پر لخت خون. حرمتش دان و همیشه از گپش بیرون مرو. هم نمازت را بخوان و حرمتش دان روز و شب. اینا دوستای عزیز زنده باشین. من خودم حیران میشم دوستای عزیز که اینا را کی نویسوندگیم، نه که پخشای مستقیم همه برادرها دا نویسوندگیم. سوزان так خوش آمده همه کسا. خدا شما گپ زدن همه حادثه را، خدا شما گپ زنین همه حادثه را. کدام حادثه را گپ زنیم که اکای شودیبک انشاءالله که شاعری خوب میشه آینده در انشاءالله. خیلی من کوشش میکنم که مثال نفرای وارد پخش مستقیم یک نفر میشن. دوستای عزیز همین سخن خوب نویسونده نمیتونین، لوچی همون سخن ننویسونین. هستن نفرایی که شف کلاویاتور هن اوسانی دیوی خولیگان می نویسونن، یگان سخن قبه یگان سخن فحش می نویسونن. همون پیسند همون نفره که برآمد کرده است نمی بیا، حتی همون نفره که در همونجا پخش مستقیم کرده همون نفر زبان خچه اداره کرده نمیتونه سخن قبه گفته است. سخن قبیح را هم گفته است باشه. ما برادرها باید خودمون مانند دیوی مثال این گونه مثال فساد و به عقل نگیریم، حقارتش نکنیم. ما باید یک سخن خوب نویسونیم. برای همین ما مثال وارد میشیم، یک فکر عقیده خودمون مثال یک ایجاد خودمون همونجا می نویسونیم. شاید یک نفر در پیشان بیاید، یک مثال 10 نفرش یک نفرش در پیشان بیاید. نکیم کوشش میکنم که فکر عقیده خوب ما پیشنهاد کنم. حتی من مثال همون جمله را می نویسونم که پراست همه فکر عقیده می نویسونم، هوای قافیه داره. این نمیخوام می نویسونم پراست صحبت درباره یک چی رفته است می نویسونم شونه که قافیه داره، اما رویه و یک رنگ شعر خونده میشه. نه که همون سخن معنی داره گویم قافیه کردگی نقطه به نقطه هر یک مصرع نویسوندگی مثال معنی یک مصرع نه یک مصرعش معنی داره. так هیورم так برادرای عزیز نفرهایی که خبر ندارین، من طول یک چند روز پخش مستقیم نکردم در کانال کازان تیجه. از سببی که هیوری اپای کازان تیجه بندگی کردن، خداوند رحمت مغفرت گردونشون جاشون جنت گردونه بندگی کرده بودن. همین سبب اینا که در مصیبت بودن، مصیبت بالای سرشون اومد، همین سبب ما را گفتن که پخش مستقیم نکنین یک چند روز. انشاءالله من یک چند روز پیش کرده بودم و کم پخش مستقیم کردم، لیکن هیچ کس وارد نشد. 3 نفر وارد شد، من قطع کردم، گفتم ولی یگان روز پس میکنم انشاءالله. برادر عزیز در حق هیوری اپای کازان تیجه، در حق برادری اکای رئیس نظروف دعاگو باشین که خداوند جاش جنت الفردوس گردونه و گورکش پرنور گردونه. برای همین برادر عزیز دعاگو باشین. لیکن نفری که میگذره بندگی میکنه در کفن میپیچوننشه، شما این دونسته گیرین که گور میداند عذابی در کفن پیچیده را، آدمی از خاک بیرون خاک بازی میکند. شما در حقش دعاگو باشین که خداوند جای او کسا جنت الفردوس گردونه. امیدواریم که خداوند جای ویا جاش جنت گردوندگی. امیدواریم که خداوند گناهاش عفو کردگی. شاید شامل یک گناه شدگی هست. دعا میکنیم که خداوند گورش پرنور گردونه. برادرای عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله خدا را شکر. اکای سربان چخیلین سازن تینجین سلامتیتون خوب است؟
میشه. گپ نیست اکای علیشیر، گپ نیست. من رقمای شما را در او کس میتیم، او کس شما را چون زنگ میزنم میشوه میزنم من گپ میزنم، زنگت میزنم. بچه سوزه، بچه خوبه. بله اگر همو اشید 20 نفر بدوه اون یکم تماده کنه تو کتا بو خیلی خدو با خوارد باید همو معقول گفزنیش بوتون چرچر خود گپ نیسته که گپ نیسته. انشاءالله من گپش میزنم. خوب بله همو ویدیوی دستوی تک ویدیو نرمال یا پاتو که ترانه اوشد. ای بچه من افیر دارم. بچه تو چی گفتی؟ عذر زیاد برادرای عزیز، همراه یک برادر صحبت کردیم بودیم. بخشش زیاد برادرای عزیز، 1 ساعتی تو غوری شود 6 دقیقه دیگه افیر دمی ایستیم. برادرای عزیز همینجا 7 نفرین. بسم الله الرحمن الرحیم دعا میکنیم در حق همه عکاتون برادرای عزیز. انشاءالله در کانال هنر و طبیعت برنامه میکنم. وارد کانال هنر و طبیعت هم اگر تونین وارد شوین، نفرایی که میخواین قطعی ما هم صحبت شوین، فکر عقیده خوبتون مثال فهمونین، وارد شوین. انشاءالله صحبت میکنیم. دعا میکنیم برادرای عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند همه ما و شما را برای راست، برای اهدینا الصراط المستقیم، برای هدایت رهسپار گردانه. دعا میکنیم که نفرایی که مشکلی دارن خداوند مشکلیاشون آسان گردانه و مشکلیاشون پس سر گردانه. دعا میکنیم که نفرایی که سفر دارن خداوند سفر سفید شونتیه و عمره که دراز شونتیه، رزق فراز شونتیه، اهل تحقیق شون کنه، اهل مؤمن شون کنه. چی آرزو و هوس در دلهاشون دارن خداوند به همه آرزو و هوس نیکشون رسانه شونه. چی نیتی نیکی دارن خداوند به همه نیت نیکشون رسانه و نیتهای نیکشون جامعه عمل پوشه. خدایا این جماعت را نگه دار از پریشانی، که تو قادرترینی، قادرانی در نگهبانی. نگاهی رحمتت یا رب به سوی این جماعت کن،
که هر وقت تو خواهی این جماعت را شفاعت کن. دعا میکنیم که نفرایی که زن ندارن خداوند صاحب زن صالحه گردانشون. دعا میکنیم که نفرایی که شوهر ندارن خداوند صاحب شوهر صالح گردانشون، صاحب فرزندهای صالح صالحه سالم گردانشون. نفرایی که فرزند ندارن خداوند صاحب فرزندهای صالح صالحه سالم نصیبشون داره. دعا میکنیم که خداوند فرزنداشون اهل توفیق کنه، اهل مؤمن کنه، همیشه دستگیری پدر مادرشون باشن، همیشه نفرای باشن که از جمله شکر کننده باشن، ذکر کننده باشن، خدمت خیر کننده باشن. دعا میکنیم که همه ما و شما را همین گونه از جمله شکر کننده و ذکر کننده و برای خیر کننده رهسپار گردانمون برادر عزیز. ای فتاح بخشنده بکشا تو دل بنده، تا بنده مسلمان شود خواننده قرآن شود. اللهم اغفر لی ولوالدی ولأستاذی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک مجیب دعوات و رافع درجات و منزل برکات و یا قاضی الحاجات برحمتک یا ارحم الراحمین. همینجا در 9 نفر بود. اکو من نمیگم که مثال چیو نکه من نفرو غیب زدن امی خلال میرسونده باشه که مثال وقتی که در حقشون دعا میکنی شاید این الله قادرترین قادران برادر عزیز، شاید یک دعای ما و شما اجابت میگرده، خداوند قبولش میکنه. نکه جین دارن که میگریزن یک غیب میزنن، همیشه بدن 7 نفر بودن یک غیب میزنن. اینمی من چی عقیده کردگیم، نگاه کردگیم وقتی که دعا را شروع میکنی همش غیب میزنن. من همینش ده حیران میشم برادر عزیز، برای چی خیلی باشه؟ وقتی که اگر حقارت دشنام کنی یگان کس همه خیلی تهدید کنی، سخنای بد گویی، جمع میشون، همه خیلی جمع میشن که با تمام صنعتش. و علیکم السلام اکای رستم جان، رستم بکردین، سوزاکی سلامتی بردم هستی برادر عزیز؟ چی حال داری؟ ای خدا دعا دادی خودم طاقه موندم. اما حیران شدم، گفته هستم که برادرها کدامشون جین داشتن چی گریختن رفتن. چهار نفر الله نگهبانتان باشه. دوستای عزیز همیشه در حقتان دعا گوییم. ما و شما دوستای عزیز با دعا میسبزیم، همیشه دعاگوی یکدیگر باشین، همیشه با دعا باشین، همیشه با نماز باشین، همیشه باش با یاد خداوند، همیشه باش با ایمان و با ننگ و ناموستان برادر عزیز هیچ وقت برای یک پول پوچک، یک کاغذ پوچک نفروشین. صبر کنین، از جمله شکر کننده و ذکر کننده باشین. سگی که طعمه او استخوان است، با جان و دل محب خاندان است. اگر 100 بار راند صاحب او، نگرداند از آن پاسی نمک رو. نگردد دل خنک از راندن آن، روان است از پس او کرده افغان. چرا تو قدر نعمت ها ندانی، به قدر استخوان سگ ندانی. برای این برادر عزیز اینه به فکر معنیش اختون فهمیدین. از جمله شکر کننده باشین، شکر کنین، حرکت کنین، برکت چه الله میتیه، برکت چه خودش الله میتیه. تاک شدی کانالای ما رو هم دستگیری کنین دوستان، انشاءالله برادر عزیز، انشاءالله. رحمت سلامت باشید. اپای کزان سگی که در پلیدی میکند رو، نیگر هر لقمه را او میکند بو. برادر عزیز نگاه کنین که همی سگای همی یک پلید نگاه میکنه، پلید رو میکنه و نگاهش کنین همو پلیده که نگاه میکنه بو میکشه، یکم بو میکشه که هوای برای خوردنش مثال تغوری میبیه یا که نه.
бу мезана, агар нафороша бу каша нафороша намехӯра. некем и бародарои мо идами рӯз нигоҳ кунем ки ҳастанд нафарое ки ҳамун луқмара медонанд ки ҳаромай, бӯи бад дора, ҳаромай, некем бу мекашанд, нигоҳ мекунанд ки ҳамун бу дарзаи пула мебиёра, барои вай дарзаи пул дар курай. ӯ фикра намекунанд ки ҳамун дарзаи пул як рӯзи як мусибата болои саршон мебиёра. як рӯз не як рӯз ӯ дарзаи пуле ки ай мардум ҷамъ карду ба ҷеби худаш монд, як рӯз не як рӯз ай почикои биниш мебиёяд. ин фикри ақидара намекунанд. мо бояд ана ин фикри ақидаро кунем. мо бояд аз ҷумлаи шукркунанда бошем. вақте ки шукр намекунем, ношукрӣ мекунем ба як пораи нони ки худованд додаги айтона, ношукрӣ мекунем, инами хел баъд дар анами рӯзо мезанем. ба апаи Шаҳлои Наҷмиддин так 16 лайк аз ман. хуш омадӣ апаи Шаҳло, саломат бошӣ. Дигар ҳама одат кардаги менависона ки 16 лайк ай ман, 20 лайк ай ман. апаи Шаҳло шуморо одат карда, дигар ҳам хеле менависонем. ҳамирӯз пахши мустақим додам, ҳам хеле гуфта ки дигар ҳам хеле менависонем. дигар чӣ кор мекунем? зинда бошен апаҷон. ҳама каса хубен? шукронаи аъло. так апаи Шаҳло, ҳами ҳарчанде ҳам набошад, ман шуморо ҳамчун модар ҳурмату эҳтиром мекунам. ҳамчун нафаре ки бисёр ақлу ақидаи хуб дорен, бисёр фикру ақидаи хуб дорен, бисёр забони буро дорен, бисёр модари ба таълиму тарбияи бисёр модари хубе ҳастен. ман аз шумо як хоҳиш дорам. ҳами вориди барномаи мо метонен шуда апаи Шаҳло ки дар канали Ҳунар ва табиат шуморо ман мисол ҳамчун модари азиз суоле метем дар бораи мисол модарон бояд чӣ гуна бошанд. ҳастанд модароне ки вориди барномаи канали Ҳунар ва табиат мешанд, некем ҷуръати гӯем даромада суҳбат фикри ақидаи модариашонро мисол гуфта наметонанд. шояд мисол шарм кунанд, шояд натонанд омада. лекин ман хоҳиш мекунам ки фикри ақидаи шумо модарои азиз барои мо лозим ай. шумо як таълиму тарбияи хубе, мисол фикри ақидаи хубетона метонистен ворид мешуден, як мефаҳмонден, беҳтарина беҳтаринош мешуд. ман дар уҷа намегӯм ки мисол вақте ки ворид мешаванд, нафарое ки мисол занҳои ворид мешаванд дар пахшои мустақими дигар баъд суҳбат мекунанд, барои авсони деви хулиган нақл мекунанд. ӯ хеле не. мо аз шумо модаро як насиҳате мехоҳем шунавем. некем шояд ака як нафас мешава ки ҳамин модар вориди барномаи ман шава, як насиҳати хубе куна. шумо чӣ мегӯед дар ин бора? ака як нафас як шарҳ медодӣ бародари азиз, як нафас ҳаминҷади ҳасанҷон, бо бисёр хуб мешуд. так майлаш рустам. апаи Шаҳло зинда бошен, апаи Шаҳло зинда бошен. так акай як нафаса сухани акай як нафаса интизорем, кани чӣ менависонам. лекин ҳамчун модар ман шуморо мисол даъват мекунам ки уҷо модаро ворид мешаванд. ман мисол шуморо суоле метем. шумо дар ҳамин суолои мо ба ҳамин фаҳмиши хитон, ба ақлу ақидаи хитон ҳамчун модар мисол ҷавобҳои ман буд мавриде ки вориди пахши мустақими бародаро шудам, апҳо шуда будам, суоле додам. лекин ман ҳамун суоли додагимда ҷавоби қонеъкунанда мисол нагирифтам. ман нафаҳмидам акай Шодибек. акай як нафас
ман мехоҳам ки ҳамин апаи шаҳло анами модари азиза ҳамчун модари бо таълиму бо тарбия мехоҳам ки ҳамин апаи шаҳло вориди барномаи ман шаванд. Мисол ҳамчун модар ман мисол инда суол мекунам барои таълиму тарбия модар чӣ гуна бошад ва чӣ гуна бояд фарзандаша таълиму тарбия диҳад ва дар зиндагӣ чӣ хел бояд феълу рафтор кунад. ҳамин суолҳои манда метавонанд ки ворид шаванд. ҷавобҳои ҳамин суолҳо ман аз ҳамин модари азиз гирам. Так, ассалому алайкум созен тинҷен ҳама каса чӣ гапо инҷо коротон чӣ хел аст? Кора 100% алҳамдулиллоҳ. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи баракатуҳ. Так, Шодибек, албатта хуб мешавад, зеро қиссаҳои зеборо дар сообщество мепартоянд, беҳтарин аст. Бале, зиндагӣ ҳафаи шаҳло кам шухам аст, зиндагӣ пиаре зинда бошен. Бале, мумкин аст, аммо бигзор маҳкам мекунам вай апаи шаҳло ҳамун дар барномаҳошам як рӯз фақат ман як барномаша дидам дар бораи намедонам занҳоро табрик кардагӣ буд, ҳамон ҷода мисол худшонро нишон додагӣ буд. Зинда боша модари азиз, бисёр модари бо таълиму бо тарбия ҳастай, бисёр модари меҳрубонай, ҳурмату эҳтиромаш мекунем. бисёр дастгириҳо кардагиай ҳамаи мову шуморо шояд донед бародари азиз. единствени нафаре ки тамоми блогерои ютуба дастгирӣ ки кардагиай апаи шаҳло кардагиай, дастгирии хуба. ҳамаи мову шумо чӣ камбудие дар ютуб буд, ҳамаи мову шуморо фаҳмондагиай ҳамин апа. ман ҳамеша дар ҳаққаш дуогӯм, ҳамеша дар ҳаққи апа дуогӯ бошем ки худованд ҳамин рӯз дар пахши мустақим шояд ҳамин рӯз буд ё ки дирӯз буд, шояд ҳамин рӯз буд, гуфтеса буд ки соҳиби мошин шавам. дуо мекунем ки худованд апаи шаҳлоро соҳиби як мошини хубе кунад ки дар рӯзҳои хуб ба вақти хуш ҳамин мошинша ронаву ба вақти хуш мисол фарзандакоша шавҳарша сайругашт бараву сайругашт кунад ба дигар мисол давлатҳо ба дигар тарафҳо мисол ба рӯзҳои хуш сайругашт кунад ба ҳамон мошине ки худованд насибаш гардонад. Амин ё раббил оламин. беҳтарин ку мошин ҳамин рӯз ба фикрам буд ё ки дирӯз буд, ман камтарак ҳамин айдастаи ҳамин овози перфоратори болгаркара камтарак асабома хароб кардагиай ҳамун перфоратори болгарка. шояд ҳамин рӯз боша, ҳамин рӯз буд апаи шаҳло ё ки дирӯз буд пахши мустақимтон ворид шудам ман. имрӯз ҳамин рӯз будааст, ҳамин рӯз будааст ворид шуда будем. Так, беҳтарин апаи шаҳло орзу мекунед, худованд ба ҳама орзу касое ки орзу мекунед, худованд ба ҳама орзу ҳаваси нектон расонатона. ҳама орзу ҳаваси нектон ҷомаи амал пӯша. худат звёздаи эфир звезда. Так, зинда бошед дӯстои азиз, ҳама каса хуш омаден. бародари азиз, ман мехоҳам пахши мустақима қатъ кунам. ҳозир дар канали ҳунар ва табиат пахши мустақим мекунем. бародари азиз, узри зиёд як 20 дақиқа пас ман фаромӯш кардам ки намози хуфтан махонам. намози хуфтан ма нахондам бародари азиз. ҳозир иншоалло пой ба таҳоратем намози хуфтана мехонам. ман баъди пахши мустақими акае ки расул бояд намози хуфтана мехондам, фаромӯш кардам. иншоалло ҳоли вақт ҳастай намози хуфтана мехонам бародари азизу баъдан дар канали ҳунар ва табиат барномаро шуруъ мекунем. ворид шавен бародари азиз. фикру ақидаи хубтона барои ояндаи насли наврас, фикру ақидаҳои хубтона барои таълиму тарбияи хуб мисол дароин ворид шавен, фикру ақидатона гап занену фаҳмонену
барои ҳамаи мову шумо ин фикр ақидаи хуб ҳамчу модар, ҳамчу падар, ҳамчу мисол фарде ки дар ҷомеа мисол мебуроен суҳбат мекунен, ин суҳбатҳои шумо ҳамчу дӯст, ҳамчу бародари мусалмон барои мову шумо лозим ай бародари азиз. Так шудам апаҷон. Так Аллоҳ нигаҳбони ҳаматон. ман пахши мустақима қатъ мекунаму намоза шурӯъ мекунему. дар ҳаққи ҳаматон дуо мегем иншоаллоҳ баъди намоз. худованд нигаҳбонтон бошад. ташаккур. як нафас. ҳама каса хуш омадед. раҳмати калон.